U Gradskom muzeju Vršac svečano je otvorena izložba Jovan Sterija Popović 4 figure. Izložba je priređena u čast Jovana Sterije Popovića i povodom 210 godina od njegovog rođenja. Autor i koncept izložbe su profesor dr. Zorica Nestorović i likovni umetnik Igor Stepančić. Profesorka Zorica Nestorović i ja smo autori koncepta, dakle osmislili smo taj koncept 4 figure da predstavimo Steriju kroz 4 aspekta njegovog delovanja. Jedno kao čoveka, kao privatnu osobu koja ima svoj lični život, emotivni život. Drugo kao prosvetitelja, nekoga koji je temeljitelj osnovnih institucija srpske kulture i nauke. Zatim kao pisca, što je najpoznatiji segment, i kao naučnika, što je možda najmanje poznati segment. A ova kocka ovde je osmišljena da predstavi ono unutra i napolju, dakle ono kako se on predstavlja o svetu, a unutar kocke, ovo što vidite, su neke njegove dileme, neke njegove razmišljanja, neke njegovi previranja unutar koja nije objavljivao javnosti, da tako kažem. Dakle, ova sama kocka je zamišljena da predstavlja samog Steriju kao figuru, simbolički. A okolo po zidu su reprodukcije razglednica Staroga Vršca, dakle, prosto dočaravaju ambijent Staroga Vršca, negde približno periodu u kome on žive u Vršcu. Kada u današnje vreme govorimo o Jovanu Steriji Popoviću, mi se na neki način vraćamo nekim elementima naše kulture koji pripadaju u 19. veku. Međutim, ono što je ključno, ovim postavkom izložbe mi smo zaista želeli da pokažemo da je on klasik srpske kulture i srpske književnosti. I nekako po inerciji kažemo da su svi pisci naše starine zapravo klasici, ali klasik znači da se zapravo njegova aktuelnost obnavlja u susretu sa svakim novim čitalačkim naraštajem, što znači da njegovo delo ima šta da poruči i onim ljudima, i onim generacijama koje, eto, skoro 200 godina, od njegovog rođenja, odnosno smrti, na neki način uživaju u tim njegovim radovima. Ovaj koncept izložbe je na neki način urađen u savremenom kontekstu. Želeli smo da približimo Sterijino delo, izlazeći iz izvesnih stereotipa, jer kad pomenete ime Jovana Sterije Popovića, prva asocijacija su njegove komedije. Međutim, Sterija je jedan od ključnih autora i ne samo komedija naših, tačnije veselih pozorija, kako ih je on nazivao, nego i naših istorijskih drama, po kojima je bio poznat u svoje vreme. Recepcija njegova kao komediografa došla je znatno kasnije, zatim kao romanopisca, kao pesnika, a sa druge strane on je jedan od onih koji učestvuje u stvaranju ključnih institucija srpske kulture u sredinom 19. veka. Dakle, ne postoji gotovo institucija srpske nauke i kulture, bilo da on nije započeo od stvaranja tog projekta, odnosno te institucije, bilo da je do samog finala doveo stvaranje te institucije. Tako da postoji izvestan modernitet u njegovom delu koje prepoznaju i pisci i romanopisci, naši savremenici, i obnavljaju kroz svoj interes za Steriju, tako da je on neko ko je naš savremenik i svojim delima postavlja pitanja koja su aktuelna i u današnje vreme. U tom kontekstu on zaista zaslužuje jedan tretman u našoj kulturi koja će mu dati pravo mesto kao klasiku srpske književnosti. Ovo je veliki dan, 210 godina od rođenja, 160 godina od njegove smrti. Tako da smo priredili jednu izložbu u njemu u čast, u saradnji sa Zoricom Nestorović, profesorkom na Filološkom fakultetu u Beogradu, znači sterijologom koji se bavi sterijom već dugi niz godina. Ko je još učestvovao u stvaranju ove izložbe? Pored Zorice Nestorović učestvuje dizajner Igor Stepančević i radnici muzeja. Kakav je koncept? Vidimo da je nesvakidašnji, da li možete da nam kažete nešto više o svemu tome? Pa, dizajner je zamislio, pošto nema mnogo materijala originalnih o Steriji, zamislio je kao Sterija u 4 figure, znači Sterija kao običan čovek, Sterija kao umetnik, Sterija kao prosvetitelj i Sterija kao naučnik.